tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimujye kure. Nikosi ndakumva. ubundi byo numva ngo uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo burenganzira se n'ubuhe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabariza he mu by'ukuri? Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe. Ni kuri radiyo ijwi ry'Amerika ku murongo w'104.3 FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Reka nongere mu ikaze ukomeje gukurikira radiyo ijwi ry'Amerika ivugire ku murongo w'104.3 FM. Uyu ni umwanya tubagezeho ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Iki kiganiro kigaruka ku burenganzira bwa muntu aho tukibagezaho kabiri mu kwezi. Iki kiganiro kandi ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Muri iki kiganiro mugiye kubana nanjye Doris Mugisha ndetse na mugenzi wanjye Ani Sabine umukunzi. Sabine, amakuru umeze neza? Amakuru ni meza kandi rwose meze neza, nawe ndabona ari uko. Yego, watangiye umwaka ute? Umwaka nawe utangiye neza cyane, ndizera ko ari na kuzasoza. Nizera ko n'abakunzi bacu badahwema kutwira ko badukurikirana umwaka mutangiye amahoro. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Eco ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Uyu munsi tugiye kuganira ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Ibi bikunze kubaho mu gihe umuntu runaka aketsweho ibyaha runaka bigasaba ko abafunzwe mu gihe cy'iminsi 30 y'agateganyo. Gusa kenshi na kenshi bikunze kuba ko iyo minsi yongerwa mu gihe runaka urukiko ruba rukiri gukora iperereza nk'uko biba byatangajwe. Ntibikunzwe kuvugwaho rumwe muri sosiyete nk'uko tuza kubyumva mu ijwi ry'abaturage baherereye mu karere ka Nyagatare. Abo baturage baherereye mu karere ka Nyagatare rero basanga ko hari ibikwiye gukosorwa mu gifunga ry'agateganyo iminsi irenze yagenwe n'itegeko bikabagiraho ingaruka. Ibyo babona nk'akarengane kagashyizweho iherezo. Mu kiganiro ejo mugenzi wacu Ishimwe Honore yatembereje mikoro azana ibitekerezo bikurikira. Niba ari ukatirwa agakatirwa, niba ari utaha akarenganurwa agataha. Ko umuntu hari ubwo agenda tugategereza bya byumweru 3 ugasanga haviriyemo n'imyaka 2 atari yakatirwa, tugasanga ni ikibazo rero ubuyobozi mukwiriye kurebaho. Akenshi ujya kubona ukabona mu gitondo ubyutse uturanye n'umuntu ukumva ngo bamujyanye, polisi yamujyanye, ugasanga icyo azira ntikigaragara. Ikigaragara cyakabaye kinasobanuka natwe tukakimenya nk'abaturage ndetse tukabona ko ari kibi. Nuko uko byagenda umuntu hakaba yafatwa akajyanwa mu rukiko ndetse akaboneka no gutanga ubuhamya ndetse n'iperereza ryimbitse umuntu akagaragara icyo azira. Kese rero nk'ano muri Nyagatare hano iwacu kunda kubona ko umuntu agiye akamara amezi 3 bakamurekura, ari mu nzererezi. Ukibaza se ubwo buzererezi bwe yataravuye mu rugo, ubwo buzererezi atarakoze kuri cyaguwa ngafite waragi. Ukibaza se ubuntu gucuranga mu rusengero yageze muri waragi gute? Bikaba ikibazo. Gusa rero ubuvugizi nuko iperereza ndetse no kubura byajya bikorwa ndetse bikakorwa abantu bose babireba binumvikana, umuntu akamenya icyo azira ndetse kikaba n'isomo ku muturage. Babajyana bajyanye kuri polisi bafungwa pe, ngo barajya kumujyana mu nzererezi ukumva ngo bamujyanye, ngo baramujyanye ko nuzasya insinda aho hose ukavuga ati se ikibazo kugira ngo gikemukirwe hafi bahita bafata umuntu bakajyana. Kuko mana ngiye sinaye nafungwaho pe, ariko abo mbibonaho mba mbona barenganywa cyane. Oya, abafungaho dose zikirengagizwa ni benshi, kuko urabona nk'ubu ngubu hari nk'abantu bagenda bafungura akamujyana kumva akamara amezi 5 6 n'umwaka ugashira afunzwe, hajya kumva ngo bamurekuye ataranakatiwe. Aho urumva aba yararenganye. Nuko kujyana ukabiyo gusa kubw'impuhwe zabo bakakurekura ugataha, kandi ntibigeze bamukatira, ntibigeze bagira ute. ngira ngo yamaze nk'imyaka nk'ibiri hari muri ya minsi 30 mva yarafungiye, ukabona avuye masi imyaka 3. Ukibaza ese iminsi 30 ivamo imyaka 3, ariko baracari mu minsi 30 kandi amaze y'amezi 5. Gusa umva atari akarengane, baje bakatira umuntu bamugaragaza icyaha cye ahanwe bigira inzira bive mu murongo. Niba atsinzwe ahanwe
niba ari umwere atahe asubire mu muryango we. Abona abantu nzi bafungiye mu minsi 30 bamaze amezi n'amezi, kuko nta rumwe gusa ni benshi barengana ko karengana. Aburane nande baramufunga iminsi 70, niba ari amezi 3 bamufunge, ntibamuburanishije, nibabona igihe kishize ngo natahe ngo ntacafite, kandi baramufunze kuko amategeko yabaye akurikizwa. Ntabafunze umuntu iminsi 30 kandi gaba amezi 3, ubwo se aziri ntago byubahirizwa. Hari igihe umuntu bamujyana bakavuga ngo bamushize mu minsi 30 y'agateganyo, wajya kumva yamazeho n'imyaka 5 nayo igashira akiri mu gateganyo, kumva ngo aracyari mu minsi 30. arakoze cyane mugenzi wacu Ishimwe Honore ku bitekerezo bitandukanye abaturage bamugejejeho. Iki kiganiro kigaruka ku burenganzira bwa muntu, aho tukibagezaho kabiri mu kwezi. Ese wowe dukurikiye ubona ute iyubahirizwa ry'itegeko ryerekeye ifunga n'ifungurwa by'agateganyo? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Mu gihe itegeko nimero 027/2019 ryo kuwa 19 z'ukwa 9 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha, mu ngingo yaryo ya 79 riteganya igihe icyemezo cy'ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo kimara. Bamwe mu baturage bavuga ko iri tegeko ritubahirizwa. Hari umuturage twahaye izina rya Munyaneza ndetse asaba no guhindurirwa amajwi kubw'umutekano we. Yari akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana, aza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo, ariko amaramo amezi agera muri 5 nyuma agirwa umwere. Uyu muturage avuga ko byamugizeho ingaruka no kwiyakira muri sosiyete biramugora. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique. Njyewe bamfatiye mu karere ka Ngoma, niyo nagiye gukorera. Urumva process yo kumvana ingoma nanyuze nko mu mabrigade agera muri 3, kuva Ingoma kurinda ngera i Kigali aho bavugaga icyaha cyabereye. Urumva nyuma yo gufatwa njya gufungirwa kuri sitasiyo y'Iremera, Mviremera, banjyana ya Rusororo hari mu rwego rwo kugira ngo negere urukiko rwa Gasabo. Hanyuma muri urwo rukiko nabwo urumva ni process ndende, kuko njya nagiriyemo n'ikibazo dokima zanjye ziza kubura. Brigade naho namaze igihe kinini kirengeje icy'abandi bamara, kuko namazemo hafi nk'amezi 2 ngira ngo dokima yanjye yarabuze. Naho ibonekeye izana none izina ryanjye ryanditse nabi mu kwandika nabi, ubwo urumva n'indi minsi baguma babipostponinga, ku buryo namaze igihe kinini muri brigade. Mva muri brigade bankatiye iminsi 30, bayita ni 30 jours zo kugira ngo bakusanye ibimenyetso. Njya gufungirwa muri gereza ya Kimironko. Ngeze muri gereza ya Kimironko nahamaze naho amezi agera muri 3, kuko nafunzwe yose hamwe amezi 5 hafi 6, kandi barankatiye iminsi 30. So mu minsi uko rero najyaga kuburana harimo urubanza rwanjye ngo rwasubitswe. Umwe nasubirayo nk'ababurana babaye benshi bakabisubika bakampenda itariki naho ruburanishijwe umunsi wo gusomerwa, bakaguma bawimura, ukabona ko bagenda bawimura. Nagiye gusomerwa hashize igihe kinini cyane. Naho nsomerewe nabwo gutaha bibi ikibazo cy'ingorabahizi, kuko nabwo byansabye ko abantu banjye babyirukankamo kugira ngo bajye kwihutisha dosiye yanjye kugira ngo ntahe, kuko nayo yari yatinze kuva ku rukiko igerayo. Ziriya 30 jours rero zirabangama muri rusange. Hari n'abantu byo kubona ukabona kubisema nk'imyaka 2 cyangwa 3 kandi baramukatiye iminsi 30 y'agateganyo. Dosiye hari ahafunzwe nta ataraburana, yajya ku rukiko dosiye ikabura akiri kuri iyo minsi 30. Rero urumva ntabwo byabura kugira ingaruka zo ziba ari nyinshi. Urumva nimba urafunzwe muri iyo minsi, nyuma bigaragaye ko uri umwere, ibyo wakoraga biba biri guhagarara. Gereza ni gereza, naho urabizi nyine ubuzima bwaho ntabwo ari nk'ubuzima bwo hanze. Urumva ubukiri gusafari ngo uri kubaho muri ubwo buzima bugoye. Then binadindiza n'imitekerereze y'umuntu, kuko uri gutekereza cyane. Ngiye nk'icyaha banshinjaga cyari icyaha gikomeye, yari viole sur mineur. Viole sur mineur no gusambanya umwana. Nta nubwo agiye yari mukuru, noneho yari umwana w'imyaka 3. Urumva
no muri sosiyete byibura kongera kugaruka sosiyete birakwafekita kugira ngo wongere kugaragara nk'umuntu muzima icyo cyasha kiba kikuriho kugira ngo wongere upfe kugaruka mu buzima busanzwe birakugora n'ingaruka zo ni nyinshi urumva no kubuzi neza kurengana ariko iyo minsi ikarenga ikaba ishobora no kugera ku gihe kigera mu mwaka cyangwa n'ikindi kirengaho ntabwo byabura kukwafekita bikakubangamira n'imibereho yawe ya buri munsi n'imitekerereze birayica kuko urumva iyo uri muri gereza utekereza ibintu byinshi bitandukanye ugafata umwanya wo kwihugira none wanatekereza ko urengana cyangwa wanatekereza ko ufunzwe igihe kingana gutyo birakubangamira. Mu yandi magambo niba nkumva neza iminsi 30 y'agateganyo bo bagukatiye yararenze utegereza kuburana urahewe. Yararenze naburanye yararenze naho mburaniye irenze no gusomerwa irarenga urumva nafunga amezi 5 n'iminsi 30 urumva bihuriye kandi ndangije sohoka ndi umwe urumva ko rero ntabwo rero umenye uko bijyana nimba ari serivisi z'urukiko ariko ngewe icyo numva natanga nk'ubujyanama ni uko bajya bakurikiza amategeko arahari yanditse hari iminsi umuntu aba agomba kumara muri burigade hari iminsi umuntu aba agomba kumara mu bushinjacyaha hari iminsi umuntu aba agomba kumara mu rukiko ku bijyanye no kuburana mu mizi izo processes zigiye zihutishwa cyangwa zigakurikizwa uko zagenwe zanditse mu mategeko byakihuta kurutaho ariko ubusanga nyine urwego rw'ubucamanza n'urwego rusa nkaho rwigenga ubusanga nyine bo bakora ibyo bashatse niba bagufite mu biganza byabo. turamushimiye cyane Pacifique nkuru nziza kuri ubwo buhamya yahawe n'umuturage twahaye izina rya Munyaneza ngira ngo mubashije kumva uko byamugendekeye. Ese dori wowe haba hari umuntu uzi wigeze gufungwa by'agateganyo bikarangira amazemo igihe kirenze icyateganyijwe? Niba aronze byabayeho bamurekura hashize hafi amezi 7 kandi birangira hanagweho ibyo yakekwagaho byose. Gusa niba byoroshye kongera kwisanga muri sosiyete kuko hari benshi bakubona muri iyo shusho y'icyaha. Yego birumvikana cyane n'abakunzi bacu nabo rero bafite uko babibona kandi hari abamaze kutugezaho ibitekerezo byabo. Christella nawe reka tumwakire hanyuma atubwire icyo abakunzi bacu bamaze kutugezaho. Christella ndagusuhuje, umeze neza? Yego meze neza. Rero bakunzi b'ikiganiro mukomeje kudukurikira, hari ibitekerezo mumaze kudusangiza kuri iyi ngingo ya none. Twihuse Tuyizere Seti uherereye mu karere ka Kamonyi yagize ati hari igihe iri tegeko ry'ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ritubahirizwa bityo ufunzwe akarengana. Naho Nyandwi Emmanuel uherereye mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndera yagize ati hari ingaruka zigera ku bafunzwe by'agateganyo mu gihe iminsi yarenze kuko uburenganzira bwe ntibuba bwubahirijwe. Naho Niyo Kwizerwa Jean uherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kanombe yagize ati hari igihe iyo minsi iteganywa n'itegeko ishobora kurenga bitewe n'imiterere y'urubanza rw'ufunzwe. Dukomeza Mukeshimana Chantal uherereye mu karere ka Nyamagabe yagize ati kuba itegeko ry'ifungwa ry'agateganyo ritubahirizwa inzego zibishinzwe zikwiye kujya zibikurikirana kandi n'uwafunzwe iminsi y'agateganyo ikarenga yajya yitabaza abanyamategeko bakamurenganura. Naho Gasasira Theogene uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati amategeko niyubahirizwe kuko gufungwa iminsi irenga ku itegeko riteganya ni akarengane. Ibi nibyo bitekerezo mumaze kudusangiza ariko mukomeze mubyohereze ndakomeza kubyakira. Bagenzi banjye basubirana ijambo. Arakoze cyane Christelle Uwikiza mwibutsa ko gikomeje gukurikira ikiganiro ejo ku 104.3 aho turi kuvuga kwifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Mugenzi wacu Marie Claire Singizwe yaganiriye na Maître Abassa Fazil umaze imyaka 11 atanga ubwunganizi mu by'amategeko maze asobanura birambuye ibijyanye n'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Hari icyuho icyakorwa ndetse n'ibindi. Reka tumwumve. Ubundi mu itegeko rya procedure penale ari ryo ry'imiburanishirize y'imanza z'ishinjabyaha mu ngingo ya 66 y'iryo tegeko narimaze kuvuga rivuga ko ukurikiranyweho icyaha agikurikiranwa adafunze ari hanze. Ariko iyo hari impamvu zikomeye zituma ukekwaho icyaha, icyo cyaha amategeko akaba agihanisha nibura igifungo cy'imyaka 2 ashobora gukurikiranwa afunze. Impamvu zikomeye ubundi itegeko rivuga ko ari ibyagezweho bihagije mu iperereza ku buryo umuntu ashobora gukeka ko yaba yarakoze icyaha. Tuvuge nk'urugero, ushobora kuba ndi nk'umuzamu ahantu
ahantu hose hafunze n'iki nta wundi muntu ufite urufunguzo rw'aho hantu, ariko twabyuka mu gitondo tugasanga bibye intebe, bibye ibintu biri mu nzu, nta muntu waciye urugi. Icyo gihe wa muzamu kwa ko ari umuzamu aho ngaho ushobora gukeka ukavuga ati bishobora kuba ari uriya muzamu waba wibye. Twibukiranye ko iyo ubushinjacyaha bufite dosiye gushakisha ibimenyetso bishinja n'ibishinjura. Mu gushakisha ibimenyetso rero mu kugira gushakisha ukuri bugomba kuba bufite n'igihe bugomba kubikorera. Ubundi iyo umuntu yakoze icyaha bihera mu bugenzacyaha buba bufite iminsi 5 bwamaze gufata icyemezo kuri dosiye, bwasanga ari ngombwa gukurikirana umuntu wafunze, dosiye bukayohereza mu bushinjacyaha muri ya minsi 5 bureba niba dosiye yujuje ibisabwa, kavuga bati no muntu koko ibimenyetso dufite, ibyo twabonye, ibyo twahawe n'ubugenzacyaha nibyo natwe dukoze muri iyi minsi 5 birahagije kuba twarigera no muntu urukiko, hanyuma tugasaba ko urukiko rumuhamya icyaha rukanamuhana. Iyo ubushinjacyaha busanze bituzuye nibwo bushobora kuregera urukiko bugasaba ko yaba afunzwe mu minsi 30 by'agateganyo kugira ngo dosiye itunganwe ishyikirizwe urukiko. Ni nk'uko nanone ashobora kubikora yasabye ya minsi 30, yabona ntacyo abona, ubushinjacyaha bushobora gusaba urukiko nanone ko wa muntu wari ufunze yaba afunguwe by'agateganyo kubera ko bureba bugasanga nta kintu gihari. Icyo gihe rero ya minsi 30 ubushinjacyaha bugomba gukora dosiye bugashyikiriza dosiye urukiko, kuvuga ngo kuregera ikirego mu mizi muri ya minsi 30. Iyo irenze nyine urumvikana ko ufunzwe aba afunzwe myanyije n'amategeko. Icyo gihe rero ariko bishobora kuvuga bati dosiye turacyayikora ntago turabona ibimenyetso bihagije, ya minsi 30 ikarinda irangirana ubushinjacyaha. Icyo gihe rero burongera bugasaba ko ya minsi 30 yakongerwaho. Ibyo biri muri ngingo ya 79 ya rya tegeko navuze haruguru. None ya minsi 30 igenda yongerwa bitewe n'uburemere bw'icyaha n'ubwoko bw'icyaha. Habaho amoko 3 y'icyaha, hari ibyaha byoroheje, hari iby'ubugome, hari n'igikomeye. Abenshi uzumva bavuga bati 30 niyo mibi ataraburanishwa. Ahangaha ho ikibazo ni kihe? Ni ukuvuga ngo hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu atinda kuburana urubanza mu mizi, ariko icyo nemera nuko iyo bitinze nta mpamvu kuvuga ngo umuntu aba yatakaje bwa burenganzira bwe bwo gucirwa urubanza mu gihe cyiza kandi kiboneye. Ariko ntago twavuga buri gihe yuko umuntu yatinze kuburana aba uburenganzira bwe buba bwapfuye. Ariko iyo bagufunze cyangwa se ugafungwa mu minsi 30 hari akantu njya mbona cyangwa se hari icyo mbona kibura mu mategeko yacu. Ndavuga amategeko y'u Rwanda ko umuntu yamara imyaka 2, 3, 4 afunzwe hanyuma yazaba umwere yasohoka bikarangiriraho. Hari n'abajya basohoka bakavuga ati ngize amahirwe ndasohotse, ngize amahirwe ndagiye, ariko nabyo ntago byari bikwiriye. Ubundi iyo umuntu afunzwe kagaragara ko azira ubusa yakagombye no guhabwa indishyi. Nkaba nsanga rero biramutse bigaragaye ko ari utinda kuburana ku makosa y'umuntu runaka, icyo gihe uburenganzira bwe buba buri kwicwa. Yaba uburenganzira bwo kuba ari umwere mbere ko icyaha kimuhama, yaba ari bwa burenganzira bwo gucibwa urubanza mu gihe kiboneye. Reka tumushimire Marie Claire Singizwe ku kiganiro cyiza yagiranye na Abassa Fazil, umwunganizi mu by'amategeko, aho adufashije gusobanukirwa iby'iri tegeko rivuga kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Ngira ngo rero ubashije kumenya ko bitewe n'uburemere bw'icyaha hari igihe bishoboka ko baba bagufunze. Ese wowe dukurikiye ubona ute iyubahirizwa ry'itegeko ryerekeye ifunga n'ifungurwa by'agateganyo? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0780288232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo. Urubyiruko twese Rwanda rw'ejo turirwanye ibiyobyabwenge, twitabaza inzego z'umutekano tureke kubishira. Urubyiruko twese Rwanda rw'ejo turirwanye ibiyobyabwenge, twitabaza inzego z'umutekano tureke kubishira. Kugira ngo tugire iterambere
ntacyo ngaho nimuze tubirandura n'imizi yabyo urubyiruko twese Rwanda rw'ejo tubirwanye ibiyobyabwenge twitabaza inzego z'umutekano tureke kubishira urubyiruko twese Rwanda rw'ejo tubirwanye ibiyobyabwenge twitabaza inzego z'umutekano tureke kubishira. kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. bakunzi bacu mumaze kumenyera ko namwe mugira uruhare muri iki kiganiro aho mutubwira icyo muba mwumvise ibyo twaganiriyeho ariyo mpamvu ubu tuba tugeze muri wa mwanya tubasomera ibitekerezo muba mwaduhaye ku kiganiro cyatambutse. Christelle ikaze. Doris urakoze kumpa ikaze. Rero bakunzi b'ikiganiro ngiye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu cyagarukaga ku burenganzira bw'abakozi mu bihe bidasanzwe, aho twibazaga tutese ni iki cyakorwa ngo uburenganzira bw'abakozi mu bihe bidasanzwe bwubahirizwe. Nabibutsa ko twabagejejeho inkuru ku mukozi wirukanywe ku kazi n'umukoresha we yitwaje ko hari ibihe bidasanzwe. Dusobanura uko yirukanywe n'ibyo avuga bitubahirijwe n'umukoresha we ndetse n'ingaruka byamugizeho, ndetse twanaganiriye n'umunyamategeko aho yagaragaje zimwe mu ngingo zirengagizwa n'abakoresha mu kubahiriza amasezerano y'abakozi ndetse n'ingaruka zo kutubahiriza amasezerano y'abakozi mu bihe bidasanzwe. Yanasoje atanga inama ku bakoresha batubahiriza amasezerano y'abakozi. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, ubutumwa mwatugejejeho ni ubu bukurikira. Shyaka Steven uherereye mu karere ka Rwamagana yagize ati abakozi n'abakoresha bose bagerwaho n'ingaruka. Rero abakozi ntibakwiye kwirukanwa, ahubwo inzego zibishinzwe zashyiraho uburyo bwo guhangana n'icyo kibazo mu bihe bidasanzwe. Naho Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati abakoresha n'abakozi bakwiye gusobanukirwa amategeko abagenga, bityo byakumira ihohoterwa bakorerwa. Dukomereze ku butumwa bw'Ukwishaka Ferdinand uherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi, aho yagize ati njye mbona mu bihe bidasanzwe biba bitoroshye haba ku bakozi n'abakoresha, ahubwo leta niyo ikwiye gushaka igisubizo. Abikorera nabo bagashaka uburyo bashyiraho ikigega kigoboka abakozi mu bihe bidasanzwe. Ibi nibyo bitekerezo mwadusangije, tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Bagenzi banjye basubirana ijambo. Bakunzi bacu rero murakoze ku bitekerezo muba mwatanze. Ubu tugeze ku musozi w'ikiganiro, mbibutsa ko twaganiriye ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Ngira ngo mu kiganiro wiyumva ibisobanuro bitandukanye ndetse n'ubuhamya bw'umwe wafunzwe akekwaho gusambanya umwana gusa nyuma akaza kurekurwa akagirwa umwere. wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Iyi numero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Nkwibutsa ko iki ari ikiganiro Ejo mukomeje gukurikira kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Iki kiganiro cyagarukaga ku burenganzira bwa muntu, aho tukibagezaho kabiri mu kwezi. Reka nshimire n'itsinda rigari ryamfashije kubagezaho iki kiganiro, harimo n'Igena Roger waruhagarariye iki kiganiro ndetse na Mizero Crispin wari ku banga bw'ibyuma. Twabagejeje iki kiganiro ni Doris Mugisha ndetse Anisa Ben umukunzi. Amahoro y'Imana abane namwe kandi mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Radio Ijwi ry'Amerika yabateguriye. Tubahaye ikaze mu kiganiro Ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimujye kure. Nikosi ndakumva. Ubundi byo numva ngo n'uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo burenganzira se n'ubuhe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho, ntabariza he mu by'ukuri? Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro Ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi, usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe. Ni kuri Radio Ijwi ry'Amerika ku murongo w'104.3 FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda.